روشا خواندنê li Duhokê pêşangeha ku vebûye rewşa pertûkxaneyan bi giştî li Duhokê li Badînan li gel Berês Muayyed Tayyip Serokê dezgehê Spîres bû çap û weşanê dê ji Duhokê li gel me be Berês Muayyed tu gelek bi xêr hatî. Bi giştî rewşa xwandinê li Duhokê hûn çawa dibînin? gelek spas Silav û rêz bûye bo bînerên Rûdawê. Min mirovî gelek cara gulê dibitin, yanî arasteyekê reşbînê deng bilind heye. Ku dibêjin her tiştek gavil û wêran e û êdî kes kitêba naxînit û xwandin nemaye. Lê rastî jî ev e berhestekê rasteqînenîne bo rewşa xwandin û nivîsînê. Eke em berê xwe bideyne bajêrê Duhokê yan parêzgeha Duhokê, heta ez sala 57 ji dayîk bûyîme heta 82 ez li Duhokê jiyayîme. Wî temenê xwe hemiyê da hijmara ew kitêbên ku bi Kîrmancî çap bûyne nageh te 10 kitêba. Nike heyvane 10 kitêb derdikevin. Ji bo wê jî rastî xwandin jî li pêş e. Em dezgeha Spîrês heke em berê xwe bideyne sala 2002 em hatîne damezrandin. Heta nike bêjîne ve 22 sal e. Dva 22 sala da me 305,000 çapemenî firotîne. Ez behsayê diyarî nakim ku me belav kirîne, bes ev ewin yet ku hatîne firotin. Kewate rêjeya xandevayê jî pitir e ya nivîsera pitir bûye, nivîsîn û xwandin dîtina min parêzgeha Duhokê rewşa xwe serdemê xwe zêrîn daye û wisanîn wekî dibêjin ku xwandin û nivîsîn li paş maye. Belkî formê wê hat bite guhorîn. Nike bêjin ez xwe jî bo min nike bi sanahîtir e min Kindle hey, iPad hey, xwandina pirtûkekî bo min wêrê da dê bi sanahîtir bitin. Berês Muayyed. Vê parda dest mirovî hinde şil bin heke kitêba giran bitin. Baş e. Ev rêjeya Belê. te behsa nivîsîn û weşanê jî kir. Em behsa Duhokê taybet bikin. Ew pertûkê ku nûkel Duhokê êne nivîsîn. Nivîskarê nûke bi hevber gel nivîskarê berê. û rêje jî zêdetir behdînî nivîsin yan jî bi kurmanciyê ye. Devûka behdînî bû nivîsînê nûke çawa ye li Duhokê? Belê ew xwe ma devûka behdînî bêjîn êkî ji devûkên Kîrmanciyê ye. Bêjîn wisa hatiye dabeşkirin ku Kîrmanciya jûrî êdî behdîniye, hekariye, botaniye, aşîtiye. Ev ji berê ev dabeşkirine hatiye kirin. Çi cudahiyeka wisa di navbera bêjin Kîrmancî vegirtir e. Yani ew hekarî ji her devûkê û ya botan jî devûkê ya me jî êk ji devûkên Kîrmancî ye. Bes devûka me wisa nebûye ku Kîrmancî dîtê negihin. Hemî dîwanên min ên helbesta hatîne veguhastin bo tîpên latînî Stenbol hatîne çapkirin avêsta ve serokê weşanxana avêsta bi xwe agehdar kirîme dibêjit êk ji wan dîwanên helbesta evê gelek têne firotin li dev wana ê te êk ji wanan e û min evê dîtî kesê negotiye min ku em devûka te nagehîn. Ji bo wê jî ew cudahî navbera Kîrmancî bêjîn wekî ew kepre ya devûkên dîtê da cihê xwe dikin an bersîbera wê ne. Duhokê bêguman bêjîn Kîrmancî gelek kitêb têne çapkirin. Yani min gotî ez dê xwe bêjim sala 82 ez bawer dikim 5 dîwanê helbestê zêdetir nebûn. Hatbûne çapkirin. Ênike heyvê 5 û 6 û 7 û heta 10 komên helbesta genç nivîsin. Wergêran gelek bi zaveka çalakat wergêranê da hey ya ve kolîna da hey. Paştînê babetên gelek cuda cuda
برای سردم آمد تنی ادبیات بود بجین ادبیات جی هلبست بود یا سرکی جی روک جی تاتنا چاپ کرن باش. لینکه و کلین سر همی وابطه سر بجین بیاوه درون ناسیه بیاوه یاسای ایدی کرمانجی زمان فرمیه و پارێزگەهەیە و هەمی تشتێک کرمانجی تێدەکرد. بەڕێز مؤەید خواندەوانی کورد دنوکەدا حەزەوان زێدەتر لەسەر خواندنا چ جوورە پەرتووکایە نویسکارên کورجی bi taybet jî ev nivîskarên nifşan û yên genç ji van daxwaziyan têdgehin çên daxwaziya xênerên Kurd pir bikin tijî bikin بله اگه ام برای خوب دینه پراستی کو برای سردمی مدا وقتی اصل دهو که تنی هلبست هبو نکه از برای خودمی هجماره که باش یا چیروک و رومانا جی درکتینه هر کرمانجی بجین هلبست هیا رومان هیا پاش و کلین دی هنه دیروکی ما نکه نسلکی چی بوی بجین کلاسا ایکی سرطایی و تا آمادهی بدیماهیت اینت تنب کرمانجی تخینتن و کرمانجی باید تا که زمانی که او شید به بخیند به بنویستن جبوه جی کتابت همی بیاوادانی که تینا چاپ کرن از بینم خواندوا شمی جورا میتین هلبس جی تیتا خواندن رومان تیتا خواندن کتابن آینی گلک تینا خواندن وکی دی او وکولینن بوین سر دیروکا کردستانه سر درون ناسیه او بزاوا چالاکا بجین ورگیرانه تایبتی درباره درون ناسی و آواکرنا کسایتیه او شوان پرتوکای کو گنج گلک تخینن کتاب زانستی هشتا ما کیمه تایم پراستی ام جبو بیاوه دی سهشتا خاندوای ما پیوستیا پنده هی کو زمانه که دیش بلی کردی بزاند ایدی عربی بت انگلیزی بتن روشا انگلیزی زانیه دهو که جی پیشکتنه ده بو ورگیرانه ما مستمعیت ده بحث کر یعنی روشا ورگیرانه یا پرتوکان چش کردی با بو بیانی یا جی پرتوکین بیانی با بو کردی دناوان دا جی ام بحثا دوو کام بکن سورانیه بو بادینیه بو کرمانجیه شویجی برواجی بگشتی نرخاندنا هوا بو چوایه بله بگمان مگوتی یعنی بری هنگه یعنی حتی از بجیم سال هشتی و دوی بری سرهلدانی وانا جهنده تشتاد بونه ورگیران اگه تکسته که هلبستی و چیروکی و او جیت روزنامه و کووارا دا درکتیه لینها کتابت گله باش دینا ورگیران کتابا دا پاور بو من بروجه رکفت الكتاب خانه که دید یاب کرمانجی درکتی کتابا که گله مازنه زمان زانین الدفمه یا پیشکتنه دانه که هجمارا او انگلیزی باش دزانن الدهو که بوینه گله جبلی و او پنابرین ما یان روندا کردی الدروه الألمانيان الفرنسان وانا جي دست بكريا كو كتابا وردگرنا كرمانجي هندك بزاوية دي جي ملي كو زمانه كي بو كردية دركتينج كردي جي جالك وردگران بوينة كتابا ما بوينة عربي بوينة تركي بوينة فارسي هجمار شوا كتابا تنانت بإنجليزي جي لهشتا بجین و گوهاستنا الفابی جدا الفابی کشه که بجین کرمانجی پردو الفابی تیتا نویسین الفابی لاتینی و الفابی عربی دویره دا بجین هنکو او بضاف هاش الفابی عربی کرین لاتینی و ساجیل دهو که الفابی کریلی یا کو کردین سوویتا بری پید نویسان بوینه الفابی عربیش الفابی لاتینی بوینه عربي بس از بينم كو دمك نزيك دا دي كتاب ايدي وريران زمان انجليزي بو كردية البلا ايك هيتن بوش كي نسل ما داوي وقتي
زمان ما دوی عربی بو بس نکه زمان عربی گلک کم بو یا راستی جی اوید پشتی نوتوی که عربی نزانن اگه بزانن جی نه هم توسا بزانو کجه ورگرن جی بوی انگلیزی جهه عربیه گرتیه وک زمان دوی خلکی ما باش جبوی ده بزاوکا چالاک تو ورگرانه داشت زمان انگلیزی بو کردی هبت ام پرسکه درباره وی که داشتی بکن درباره نویسکاران دا بر اسم آید چاوا پروسه نویسینه و نویسکاری ببه واره که پیشهی که نویسکار بکار به بریاوی یعنی درباره جیانا خوب بکد که ایدی زیادتر بال و گرینگیاوی لسر نویسینه بید داهنان اتدا بکه بر همون نویسه که باشتر هبه بله توزانی هوار خان او پراستیجی هجمارا ما يعني باريزيا هادو كي بيجري بهدينا مليونك بلا مليونك بشي زيتر بتن جبويجي نويسكاري كرت هشتا تايبتيه بيري ناجي هشتيا روشكا وساكو ايدي نتني قازانج بكش كتاب خو نيفا تيشوي كتاب خوجي ناظرين تبع جبوي او بما جلزيه كو نويسكارك بشيتن ايدي خوالا كد بو نويسينه تبيا نويسره ما في راستيه بزانت كو تبيات بر نويسينا خورا كاري جهبت نويسيناوي جياناوي دابي ناكتن تشتي كون كان نويسكاري مدفيتن وممنونه بجين جهت لا ينك هبتن هاري كارياوي بكت كو پرتوكاوي چاب ببتن يعني نكا خمامه سركي يعني ويسكارن دفرامه اوه كو هاري كارياوي دارایی به تکریم کو بشید پرتوکا خو چاب کرد اوادی او کش مخونا پیونا بیند کو از پرتوکه که چاب بکم کو پی پرتوکه بجین جیانا خدا بین بکم و دی خوالا کم بونه وسینه او هشتا بو مزیه هشتا مایه باشه پرسا داوی از بحثا هنه که بحثا دزگه سپیرس کرد کو چند پرتوک هوا چاپ کرنه و چاپ کرنه لی آمار اگه گشتی بردسته و هیل دهو که 2023 آندا به و حتی نوکجی به چند پرتوک هاتنه چاپ کرن زیادتر ده چوار آندا هاتنه چاپ کرن چه جوره پرتوک بوینه؟ پراستی مگوتی بره وقتی از قطابی زانکوی با مدزانی کتابه که کردیل کیره درکتیه سر هنده راکو ما تلفزیون جی نبوینه روزنامه و کوواروک افرو نبوینه بس مدزانی ما بو چی زانیش برکو کیم کتاب درکتن همه کردی بگشتی بسورانی جی و کرمانجی جی بس افرو که هند کتاب درکتن پراستی از نزانم دیگه باش بتن هم پشنیاره کام بو هوا بو روداوی کو رپورتاژه کا دیفچون سروی بابتی بکن بجیم بری سرهلدانش چند پرتوک هاتینه چاپ کرن و پشتی هنگه و کر و بجین چاپ منیا کردی برف کی بد چتن اوه بلا پشنیارم بد بو هوا هوار خانده که روداو هین رپورتاژه که دیفچونه بو وی بابتی بکن بگمان اف پشنیار دیگه لکی به گرنگی و بدی تنج برکو بریجی هر تم روداو گرنگی به وان پیشنیازین کساتین و کوا و هر وهای تماشا ماجرنین روداو جید درباره بطایبه جی یعنی خواندن به زانست به دوارن جدا داکو به گرنگ وردگره و کارجیل سردگه برای اسمو ایت طیب سروکه دزگه اسپیرسی چاپ و وشان جدهو که تو گلب خیر هاتی سپاس بودم